Ni suweng ba sakanti ko Don Bosco Media Network ko niram chakswa, ang Alicia A. Sangma, na singmana dali Koborrang ko para katinga. Kata bichongrang, rangsa ko na MLA Zenit Sangma MDA Sorkar ko matnanga, Goiragri Police Rang, Marathon Katsusani ko matanga, Tura PHE ni Gital Subdivision Office Building ko prakanga, Tura drugs ni bidding o saksan yasa kuruma. Chung pa Koborrang, rangsa ko na MLA Zenit Sangma MDA Sorkar ko, National Games na nami dakcha ni gemeno matnanga nga. Budpar salo rangsa ko na nokatri West Garo Hilso, MLA Cup Grand Finale hazagani khurgani ungat kapao, TMC rangsa ko na MLA Zenit Sangma rogapan TMC dulkaparang tongpaa. Meghalaya adok ni National Games hazagani khurgani na dakna nangani, chung gijani gemen Zenit Sangma aga nga. Wani Sports Minister muting sumayo wa dengtang policy rangko abachingate, dengtang club rangko, pekoti abachingata rangko aga nga. Zenit Sangma jen mongsong pasok pagpanga, plug bakur engpa player rangko, salam ka aniko dakanga. Wajilma na aga na niko dako sports namna keparang na, plug nong chumut kepa ko chusukat na jotun ka gen aro adok ni chadamirang na, nambata ko dakna mongsonga niko aga nga. Garubada polling station rang Freedom FC rangko amma, Garubada polling station MLA Cup, hazag ni khurkini ko chianga. TMC West Garo Hills District ni Coordinator Stafford and Sangma, Bajing Duba ni TMC Dulgaba John Manor Marak, State Mahila Morka General Secretary Marilyn C.H. Marak, aro Meghalaya adok ni TMC Dulgaparang, Yamele Cup Grand Finale o dongpaa. Meghalaya TMC rang ribang pasarang o chadambirang na, nambata chul ba bachingatan ko dakna kru achakanga. Kanataya one District Sports Promotion Society. District Sports DSPS niya kana. District Sports Promotion Society. Yan ba belsiprako krorbonga dangarang ko ne district yan tune decentralized kai. Dangarang paisarang ko chamata aruba antang-tangani district respective district rango. Sports club, registered club aro association rang apply kai dangarang ko manwacham. Angagis nasimang gistragen ya playground no kalnagata ani sports minister ummetungo club ni manderang angchigo dangam na nangjojo. Gamakan one district sports officer chi ai galimna apply kai na manrongayacham. Hadar sottok laksa dakkina. Nasimang gistragen Tura Runners Club Pangnan Marathon Race rang ko organize karunga belsianti bisongna basoko belak tam basoko belak pri yas kimoni ko nonrongacham. Aro dengtang motors club rang ba nani car race rang ko ngat nagata ununi ko dakjagani ko manrongacham. Endonga dengtang tournament. Endiba sorkari chance unga zaman ya program ko ba discontinue kania sel dalo 안친이 자담배랑 송아담 녹가담모 동급바 등탕탕 registered club aro association랑 졸기용에 완다오바 back to the square one 나가다락기 ML랑 지금 다야우나 소플라우나 소파하 뭐 왜매 등탕 안친이 아츠카 소니 메갈라야 독니 기특기 브리지 grassroots 센터랑 콩아테 우노 코칭 캠랑 콩아 나 이니시에티브랑 코라하 dakpa 하쯤 리바 마이바카이 Meja ajarin cicet bersio sorkari chen songa zaman yarang ko discontinue kagata ongaha. Jebongbo anchen kadonga griong jana mukangchi anchen aroba nambate dakangna anchen jolkor anggen ancheni joton kani ko anchen mamong saloba anchen kometna nangjawa. Oktober jan iskutari ko asong na chelchaka niyo jangi tangko galgap pa si pairang ko gisikrae 2nd Meghalaya Police Battalion Goiragriyo kalsusani ko ngatangaha ya kalsusani ko prungdok pajo ni ngatangaha aro ya kalsusani ko duty ni somarango atang jangi ko chakap pa police rang ko gisikrae ngatangaha ya marathon kalsusani yo amgaparang na certificate aro prize rang ko swalangaha ya gisikrani salko bilsi antian dakronga aro ya manyanyo Garo Hilsin chadamirang gisik nang BA bakurang nga Meghalaya Police DIG Western Range Super CVS Ready IGP ya manian yo bakurang ha aro unbaksa 2nd MLP ni Commandant Bruno A. Sangma MPS Senior Officer rang aro dengtang rang ni police rang bakko rang ha October Janich iskutari ko Meghalaya ni Skutong Minister Conrad K. Sangma Tura o PHE ni Gital Subdivision Office Building ko noktonga ayo na nga ya subdivision ara Garo Hilso, kecambat serang pa subdivision rangoni kesa unga. Ya Gital office building ko nuktonga ayo nangani sumayo adok ni Skutong Minister Jerman na akan prakmetengo PHE department ni kamrang ko namtapat na geta ya Gital nukko machutate na manahani gemen antang ni kusi ungani ko parakatangha. Riang po October ni gini tari ko Gandhi Jayanti ko manya ni sumayo Jal Jeevan Mission ni kamrang na asong ni President Meghalaya adok ni PHE department na
Dengtang manca kupatiani ko utnaha ani basangma antang ni kusiungani ko parakataha. Kobor ko matni anti-narcotics task force rang mijal prungoni am sanjani rang ko takangaha konda chigani na sanjani japman notura West Garo Hills ni police rang bunga point sot bunga 7 gram heroin ke sotpidok chungapa khali container thangka rachagani phone ge sar sim card ko manaha rma ko mangapa sagar e marak unga aro RML tura West Garo Hills ni unga wani khosa ko case ko sekataha yan dalna Koborrang ni suweng gapa sakanti kon metela